وی گلک سپاس مالا واوا اون بخیرات سر چوارا هاتره تماشاوان جا محس کرد که ام دوی بشه دا که ودزانه که موزیکا وقت بشه دست بکن موزیکه ایرو مجاره مجی هر واه اوه او آمور او وقت بشن او نوتا او وقت بشن آمورن انسترومانن یه موزیک چه در کتنه ایرو مجاره مجی گره که تایبته امه و مجاره وقت بشن موزیسین روزنامه‌گر نویسکار ما گلک تش دستی دادن که تاج حسینی هاتیه سر چاوا سر هاتیه باش ان شاء الله گلک سپاس هر بجی اسلام خوم یکم با زمان من که خوم با خفم بسورانی رز اسلام هیا بو بله بله مالی آوا گلک سپاس حالا میکروفون داده بچک پسکره که او چهار سر ببه میوانیم جه هر وها علی جلوه داری علی اشار چی بخیر سر چهار علی کو میکروفونی اون هست بارم تنن از گی تکی ناتی اوج دنگی خواه مالتا آوا علی بکتاشی به بلور خواه به بالابان هر وحال گلمه او دیجیلی دو کو حقانجی اوج گلمنه ماشاءالله دنگی که عجب درد خواه میوجی هر وحال می باخفن مالا آوا و سر چواراتنه نظام گله نه دنگی که تاج وکریه از بارم دنگی تتی از بارم میکروفونات اگر تکات میکروفونا خواه از ور مالی کاریته از جبرکو تماشاوان جام مجارمه ایرو موزیکه من بخواست که بسا موزیکه که جدا ام دست بکن جبرکو ام موزیک جی موزیکا وقت بجن یعنی ام دما سومرا بابیلا آکیدا مدا یونانا مصر هر وها و مسئله می باقفن مجارمه جی هر وها اوه که تا جات سرچاوا و بوجا سرچاوا سلاود بیجم با بسورانی که بیجم یکم رز اسلام هیا با همو کسیک همو بینرین خوشویست ترت کردی که است بینری ام برنامه‌ان بناوداویه هفته هیوادارم امروز بتوانین لبواری موزیک و هنری کون و رسن که چون گشتوت دستی اما بتوانین توزک قصب کین و هنه زانیاری بدین با یکتری انشالله. جا از ترجمه ها همین که تاج بکن گوچای عمل برمن آماده دوی از چای خوب بمکن. ترجمه نخواستی کرد فهم دکه. ترجمه که گله خلط اشتار میشه. سرچاورات سرسراتی. هجای من آنها مثلا از وی مراد که آم صاد دست بکن. بله. اف دست بکن موسیقی یعنی موسیقی. چه به چه آوای درکد یعنی دست بکاوی. جبو چه بو یعنی. جبو چه بو یعنی دیدی موزیک نه هم گلک تشتابو کارتینه لیجا دست بیک عجبا چه بو مجاری که گلک خوشه و براستی از خوا گلک کیف خوش ابم کل سر و مجار داخفم چند سال سر او مجار خریک خباتو توب کرنا بلگه و تشتانین و هیوادارم که یورو بکارین برسی و هندک تشت بدین و هندک تشت فیر بین بهفره یکم او کو هر دم کو ام ناوی موزیک و هنر تیت سر زمانه ما ام او ساده فکرین کو موزیک تشتک بویه که لیکم روش جوان بویه بهیس بویه انسان کان گلک حس کرنه با او بجوانی با او بکار انیتنا لینا شاشید فکرین تشتکی او ثانیه الله یکم جار کو موزیک چه دبی ام دبی وگرین بو دوره کفران لدورة كفران يكم جار كو موزيك تشد بي نجبو جواني تشد بي جبو بردوام كرنا جيان تشد بي شو يعني إنسانك كو 3000 سال بري جيان دكر لسروي عردي إنسانك بو كو دو برسكري أو هبو يك بدست آني تنا خوارن بو تيربونا زكاو دو هم بياكرنا جهك جبو رازان يعني رازان و خوارن گرنگترین پیداویستیا مروه 30,000 سال بری بود. بله. و انسان میجی او بردوام لسر او تشت دخبتیا. يعني خباتي او للروج همو ايشي او حتى بيوندية او وتيكالي كرنا مروف دنجي لسر او مجاربو. مروف لسرتاكو دجي بتنينيا لناو جواكيك تجي. يعني ام هیچ تاریخ هیچ دیروکی بمرا نبیجه که انسان بتنی جیایه کیمسا بتنی نکاریه بجی هیچ کسک انسان به توپ جیایه به جواک جیایه لبر او لازم بویا که دستی خوا لنگی خوا دنگی خوا بکار بینه جبو چه جبو تکلی کرن
ji bo têkelîkirina hevdû famkirin lê hevdû ew dengana ku 30,000 sal berê û ew îşaretane ku bi dest û beling çêkir û beser jî heta îro ew dengana ku li qirgê ew derket îro bûye be peyv bûye be tîp ku em xerîkîn bi ew daxefîn û baştir hevdû fam dikin li ew dem însan mirovê yekemîn bi tenê ji bo rawkirin em rawkirdin yanî kuşna heyvan û tiştan raw dibêjin em bi soranî bi tenê li ser موزیک ji bo ew bekar dianît ji bo nêçîrê bikar ji bo nêçîrê aynen ji bo nêçîrê û hindek car jî ji bo tirsandina nêçîr yani bahsa kişe demetkin bahsa kevran hakim belê bahsa kevran dewra kevran 30,000 sal berê ji dayikbûna İsa pişra li vê zaman binêre ew rîtm însan ku ew rîtme fam dike yanî rîtmek ku yekemîn carî mirov fam dike çawa ye rîtmeke ku ji bo meşiyana rîtmeke ku ji bo nefeskişandina tamam ji bo reviyana li ser tiştek wane hindik tête mêja însan rîtim fam dike û piştê ew tiştek ku gelek önemli ye ew ye ku em li vir bizanîn ew mirov ku li ew dem jiyaye li 30,000 sal berê mirovek nebûye ku li eqlê xwe îstifade bike yanî mirovek nebûye ku fam bike mirovek nebûye ku aqil bê ne yani di derheqê muzîkê de yan ne hemû jiyanê bi gelen perî yani hemû jiyanê ew piştre ew tişte gelek giring e ku em fam bike ku ew mirovek nebûye ku bifikirê çunka felsefe û hemû famkirina hemû vê dunyayê ku em li vir dijîn hemû yekemîn tişt ku dixwaze fikriyana tu dibê bifikrî lê mirov ew dem nefikiriyaye û gotim dû tişt ji bo ew giring bûye yek xwarin bûye dû razan piştre dem digohre diçîne dewra kevra navîn tamam 12,000 sal berê ne li vir tiştê ku pir ecîbe mirov demek zêdetir ji bo ew dimîne çima em tîrûkewan dibêjin tiştek heye wisa bekirmancî nizanim tîrûkewan dibêjin pir baş tîrûkewan çê dike ku tîrûkewan çê dike li demekî dûr dikarî neçîrek bikujê û demê ew baştir bo ew dimîne yanî berê dibû bi reviyayê û bi girtayî û bi kuştayî û pir zehmet bû lê piştê ew ku ew çê dike pir demê ew ji bo ew boş dimîne û baştir dikarî bifikirê çûnke li felsefe hemû fîlsûfê dunya ew dibêjin demê îsrahet giringtirîn deme bo însan yanî însan li roja herî kem dibe 2 saat îsrahet bike çima leber ew ku li jiyan bifikirê leber ew ku li ciwaniyên dunya bifikirê ku mirov çi ye vê dunya çi ye min kîm çima dijîm vê dunya ji bo kî derdiçe ew tiştane pirsêke ku li felsefe li herî kem însan dibe 2 saat li rojek li ser ew tiştane bifikirê yani di wê dema kevra de em bijin yan navîn da dem zêde çê dibe dem zêdetir dibe û însan rahettir dikarê li ser jiyanê xwe biryar bide bo çaxî mer dikare bêje ku wê demê de wek bijin amûr yan jî bijin rîtmê muzîkê zêdetir bûne zêdetir bê tabii taban ew çi ye mesela di wê demê de cara yekemîn te gote ya ji bo nêçîrvaniya heywana yani ew enstrûmanek tê çêkire ji ber ku niha ez bawerim agahiyê me jî tam nîn baş nînin di wê demê de yani wisa rasta yani em ku mesela em bijin bi kevra bû dewsa kevra li hevdû dixwastin wê hêngê yani cehîdî dî wisa biçek awên zanistî de yani awên te goya fikrandina xwe zêdetir kir tiştê dijî zêdetir bû dema wî zêdetir bû çi derket wê hêngê çi derket li vir ku tiştek gelek guherandinê ew diyar e li nav vê dewra dîrokî ew ku ew însana li cihekî sakîn disekine wekî eşkeft li eşkeftek dimîne li eşkeftekî tir wekî mal çê dike xanî çê dike ji bo xwe îdî dizanê malê ew lew eşkeft e yanî cihek ji bo xwe diyar dike heya wê hêngê koçberî bû ji ber li derek bû derekî din her heva sar dibû diçûn aynen diçû cihek û li jêr nizanim darek û li filan lê li vir cihekî sabit sakin ji bo xwe peya dike cihek û naguherî
تمام لا او جرنكتر چیا ليفر بلكي يعني پر زياده لسر موزيك نبي حزكم اوجي بيجم لا او دمكو انسان فيرا تاتو كرن دبي فيرا تاتو كرن دبي چما فيرا تاتو كرن دبي چونك زماني او هي زماني او هي لجوانيه كان باشتر فهم دكا خوجوان دكا خوجوان كرن تشتكي كم نيه انسان خوجوان دكا كوميجي او فرها روحي او فرها زكي او تيرا بشترا يواش يواش جوانيه كان دبينه لا او گرنگتر لا او دوره كو دخوازم بيجم انسان فهم دكا كو موزيك جوانا يعني او هيسا كو ايرو هي لقل ما 12,000 سال بري مروف او دم فهم دكا كو موزيك هندك جواني هي له هندك جوانيه نها موزيكا كو نجي لتخن كلاكي صا جدايه يعني بله تشتكي كو هول داين لقل هفالان كو موزيكك عيار بكين كو لا او دم زيادة النيزيبة نكارم بيجم كاسينو موزيكا أصلا أم تكارم موزيكا كاد نيزيكي وجلي طبعا شو دبه؟ بله أنا عامله خن؟ بله باشه دست خوش هفالو وجود كارن بريا فيسبوك وتويتر هروها بريا ما واتساب مساج خو بشين مساج وتن از مرقنا از مساج وحمية بخينم درك ذا مجارده تشتك وجد نظام وجد كار مروا باروا بكن بله دفينا بريدا اجي لسر ريا فيسبوك كو تكنولوجي تبي كتير نوا جيانا ما يعني كسي يكون نها لسر اكران التلفزيون ما تماشا ناكن جبو وانجي از جان جانت كفم
بریا فیسبوک می برنامه وقت بیشن زندگی جمع بکنه و دکارن سر ریا فیسبوکا ترت کردی و داویه هفتی هر دو مال پراجین ما بشوپینن مجارمه هر وها دیروکا موزیکیه که مساجی واتن از مساجی وجی بخوریم در حقیقت وی مسئله دا وی مجاری داشی فکر رمانی و همش کرم خوش مرا پار وکن اجیل وی داری هر وها از بخوریم سر ام تویتر دست بکن تویتر هنگ مساج هاتنه روبین مرجو مساج شانده گوتی داویه هفتی روزبونا اجرینه لحولره سلاو رز جته و میوانه ترا گوتیه دست خوشیت کن فوتوگرافیک شاندی هوا سرحت یمانجی مساج شاندیه جمال روز باز سباب خیر که کسین جباجار مالاته سلاو رز بهار هاتیه خابات و کارج گله کی پره سر توییتر هوانو ما توییتر هر روها موانو شیخورین ام لزو بس از اوکی جبنرم کی هم کی جبنرم محمد شریف یاد چیه سلام که کسانی جو قلبی و تماشا کم منهربن افج محمد نور الله امینه مثلا وقت بی فوتوغرافی وحیدی درد کردن لسر یا واتساپ جی از واتساپ جی بنرم ما ان شاء الله گلک برنامه واتساپ توییتر فیسبوک که انسلب نرم یا الله میشه کار سر یا فیسبوک توییتر مساج خوبشین ایران مجاره مهروها موزیک در حق موزیکی دا ون وقت بجم مساج و هبن از گلکی که خوش بم سعید چی مساج شاندی محمد سعید کوش فوتوگرافیک شاندی سر یا واتساپ مساج و هاتن از مساج و هیدی دی سابقینم جا ما مستعمن ام هاتن دما کوی دما انسان چه بو بله سبجکت دما ما ناوینین نه كم هي كفرنا نافينن إيش ما يبر ما يبسك بله سه همین دور كل سر او داخفين بشتا دورة كفرا نافين دورة كفرا برقاندية كل في دور 7000 سال بري جدايك بنا عيسى يعني 9000 سال بري دكا لفر انسان فرا زراعت دبي فرا زراعت دبي لعرده خوارن دردخه به دست خو به امکا خو خوارن چه دکاش بو خو او لور هندک باوری چه دبه بنر بره مرو هر خریکا کشتنا نچیر و اوتشتانه بو جیان بر او صبر دوام دکر لی لور هندک فرق دکا هندک جدا چاو لور انسان فهم دکا کو باران جبو او لازمه فهم دکا کو خاک اخ جبو او لازمه فهم دکا کو با جبو او شتێکە کو لە ئەردێ ئەو گیا دەردەخە گوڵ دەردەخە خوارن دەردەخە ji ber ew hindik bawerî li mêja ew çê dibe çawa yekemîn bawerî çê dibe ew ku ew dibe qurbanî bike ew dibe xizmeta ew kes bike ku xwediya ew barana xwediya ew axiye dizanî yanî ûsa bawerî çê dibe ku min dibe عیبادەتێک بکەم من دەبێ قوربانیەک بدەم تشتێک بکەم بە قوربانێ ئەو خودێ کو ئەوژی باران بدا بە من کو ئەوژی ئاخێ من ئاگادار بێ باش بنێڕێ لە ئاخێ من ئالیکاریە من بکە لە زیراعەت لڤر موزیک دەچێتە خزمەتە عیبادەتکردنە زیراعەتچیەکان ji bo hatina av li azman ji bo hatina ba li ser erdê ji bo ew ku axêwan باشتر چێ ببێ یعنی موزیک دەچێتە خزمەتە عیبادەتکردنە ئەو باوەڕیە کو لەسەر زیراعەت لە مێژاوان چێت یعنی دەوان دەمادا ji ber ku divê meriv amûra jî biguherîne cuda cuda bike ji ber ku tê destpêkê da te gotiya ji bo nîçîrê yani di dema wê hêngê da ew amûr çawa bûn yani mesela em bêjin def bû yan mesela wek ew kê bû mesela bêjin şivek bû salê xwe digot vız vız wisa çê dibû an mesela divê demê de çawa ye yani li ser eger li ser amûr biaxivîn li ser ew înstrûment û amûr biaxivîn ku hatiye çêkirin çawa bûye li vir hindek foto tête pişandan aynen ew foto ku li vir heye yekemîn em eger deste deste bikein beş beş bikein beşê rîtim cuda bikein bikein be beşêkî beşê amûrên nefesî bikein be beşêkî û beşê amûrê telî jî bikein be beşêkî din li vir her sê amûr li Mezopotamiya çêbûye yan her ew beynû nehreyn dibêjin Mezopotamî
لەڤەر چێبووە یەکەمین ئینسترومندا پێرکاسیۆن vê ئینسترومندا ku li Tirkiye bi ew diradibêjin erbane ku em def dibêjin ew înstrument yekemîn înstrumenta rîtm û perkasyona li dunya çima yekemîn yani yekemîn newsa yekemîn çima form ev bixê ne form ew niye li yekem ku çê dibe çar goşeye çar goşe glover niye wekî ew ku îro dibîne li vir lê çima ew çêbûye li ber ew ku vê ئینسترومنت vê amûr gelek ştekî hêsine yek dane çerm dixwaze yek dane texte dixwaze tewaw ئینسترومنت çêbû lêxe û ewan jî yekemîn ku em li ser ew daxefîn dibêjin 30,000 sal berê niha 30,000 sal pêş ji dayikbûna îsa ew tiştekî giring e çima çunku mirov li ser ew zêdetir jiyan dikird xebat dikird li serê ew ku bikarê îşê rojanê xwe berdewam bike bikarê zîndî bimêne li ber ew tiştek çêkir bi hindek çerm û çarçêveyekî biçûk li ser ew dixist bo tirsandina heywanat ku nên ew bixwin li ber ew ku biçê raw bike yanî nêçîr bigirê bi ew nêçîrvanî bike hemû ew tiştana ji bo hêsin bûn û besît bûne yani eger tu bixwazî îşek bi hêsintirîn rê bikey bide bi kesê ku tembel e becidî valla hêsintirîn û kurtasîtirîn rê peya dike ku ew bike çunku tembel e taqetê ew niye bifikre bêje kualîtî çawa bê filan çawa bê fîsa ne hîç li ew nafikire bêje ew îşe dikarim zû biqedînim biye be tembelek zû diqedîne bo to mirovê ew kevin jî wisa bû tembel bû çawa çunku mêje ew wekî îro zêde nexebtibû ew tişte tiştekî normal e li sûrişta yani tiştek niye ku bêjim mirovê ew dem neaqil bûn em aqilîn ne lê yekem bû aynen zarok zarok ku ji dayek peya dibe hiç fehm nake mêje ew sıfır dixebtê vêgava ku mezin dibe bi 30 sal hemû tiştek dizanê dikarî bi çend ziman biaxivî li teknolojî fehm dike û li pir tiştê din ya mamsa ana te hat wisa dibêjî kekê taş ya niha duwan deman da yani demên de em bêjin demê kevin yani pêşiya zayînê ya Hezretî İsa 6 sal işte 6,000 sal 10,000 sal 20,000 sal ya em bêjin zêde em neçin dûr nîzîkê wisa 300-400 sal bere ya ji 500 sal bere niha ku aniha em dijîn müzik di nav jiyana medenî me hema pir kêmasiye yani em erebê xwe swar dibin em müzîkê vedikin di mobaylê me da müzik heye di her tiştê de di her jiyana me da yani em bêjin di her naxekî da sibê radibê müzik oder dikî tu razibekî müzik oder dikî di bernameyan da heye yani di jiyanê da hema her derî de müzik e ya wêngê ev çawa bê müzik jiyan dikirin min dixwazim kevanek ve bikim li vê mijar hindek dûr dikevim tiştekî kurtasiya piçûk dibêjim li ser felsefeya mûzik ku mûzik çi ye û çima tête bikaranît em gotîn ku mirovê kevin ji bo nêçîrvanî û ji bo çi û ji bo çi û ji bo çi tamam ew dem qediya îro ku em dijîn li ser vê erdê felsefeyek û famkirinê ku ji bo mûzik heye gelek ciyawaz e gelek cuda ye tiştekî din e yani wekî çi bêjim wekî ew înstrument legel ew înstrument çi qas ferqê wan heye çi qas cuda ne ew qas yani tu dû tiştê dû mijarî li yektir pir cuda ne çawa mirovê îmro ji nabêje em ez diçim bo neçîrvanî filan dikim ne mûzîka îro felsefeya mûzîka îro dibêje her dengek ya komele dengek tu mecbûr bike ku bifikrî ew mûzik yani eger stranek eger em dibêjin goraniyek melodiyek mûzîkek lê xaw adam jî nabêjim ew xirab e lê wisa bike bo xwe û filan bike fîsa bike ne fikrê ew li çarçêveya felsefeya mûzik niye tiştekî din ew mûzîkek e dikarî bibêjî hindê dengê xweş e lê mûzik ew ku tu mecbûr bike ku bifikrî eger fikriyayî ew mûzik guhdarî kirî eger nefikiriyayî ne ew ne mûzik e ew hindê dengê xweş e yanî dibe navekî din ji bo ew pê vebgerîn ser mijara xwe tiştek kurtasî bêjim çûku dixwazim li ser sûmir biaxifim demê me jî dizanim kêm divê piştra
بە کرمانجی هەون دەبێژن گێلی بله ئەگەر ینی پشتە دەورە سێما کەڤر پێنج گێلیە مەزن هەیە لە دنیا کو من لە ڕۆژ ئاواژ بۆ ڕۆژهەڵات دەبێژم وانە لە هەندێ وانە شارستانیەت چێ دەبێ یەکەمی شارستانیەتیەکەن لەوانە چێ دەبێ یەکەمینێ ئەو گەلیا نیلە کو لە باکوورە ئەفریقایە لە مسر ینی مسرایی ڕۆیە دوو هەمین مێزۆپۆتامیایە ئەو تەرتیب کو من یەک و دو سێ و چوار دەبێژم نەش بۆ کەڤن بوون و نوبوونێوانە لە ڕۆژ ئاواژ بۆ ڕۆژهەڵات دەبێت وسات بێژم دوو هەمین مێزۆپۆتامیایە کو هەمومان دەزانین لەکی دەرە هەمین گەلیە سندە کو لە هندستانە چارەمین گەلیە گۆنگە هەژی هە لە هندستانە پێنجەمیژی هوانگهووە لە چین لەوێ پێنج گەلی مرۆڤ وەکی جهێکی مساعد جهێکی ڕەحەت ji بۆ ژیان ji بۆ چێکردنا زیراعەت ji بۆ بەرخ و مەڕ و گا و فلان و ئەوانە بکاری لەسەروانە بخەبتێ لە جهێک و تەهلیکە لەسەر ئەو تونە بێ ئاڤ هەبێ ئاخ هەبێ لەڤەر دەمینێ دڕوونێ و شارستانیەتێک چێ دەکات هەری کەڤن و هەری مەزنێوان سومەڕە و یەکەمین وارێ موزیکێدا بەێ سومەر نەبتەنی موزیک نەبتەنی موزیک لە هەموو تشت هەڤال تشتێک هەیە من دەخوازم لەسەر ئەو باخەفم ئەم ئیڕۆ مەسەلا ئوسا دفکرین ئەژی هەموو ئێمە هەموو ئینسانان هەموو مرۆڤان هەندێک شاشی دفکرین ئوسا دفکرین و مەسەلا مرۆڤێک هەبوویە چەند هزار ساڵ بەری و ئەمێژێوان نەبوویە هەمویان تعتیل بوونە ئەم عاقڵینە لێ بە جددی دەبێژم مرۆڤێک و لە دەما سومەر ژیایە یعنی من دخوازم لەسەر ئەو بە ئاخفم ji ber wî navê ew bemî naktêrim mirovê ku li sumir jiyaye mirovek bûye ku herî aqiltirîna mirov bûye ku baş zaniye çi çê bika îro ku min û tu li vir rûnîştîne levê cilûberg ku li em îsfade kirîne levê koltuk ku li ser ew rûnîştîne li her tiştê ku li desta me li amêrê me li hemû tiştê me yekemînê ew yekemîn sütûna ew sumir çêkiriye yani سومر وەکی دایکێکە ji بۆ هەموو مرۆڤێ جیهان و نابێژم بتەنێ سومر نه سومر یەکەمینە ji ber ku di dema Sumerê da mesela amûr jî gelekî zêde dibin amûrên wek bêjin yên ku nihan bikartînin ne yani wek bêjin forma wan û yan basît dayikê wan çê dibin em bêjin cehîdî wek bêjin demên pêşiya me da van amûrên dinê jî her wiha tên dertên olê em ê werî ser mesela ez hez dikim vê meselê jim a muzîkê goterî bikin niha ez karakim ez rakim defate te got di dema destpêkê da xwetê ku vê defê çê kiribûn çar goş hebûn êca çawa ev vê form hate vê formê çawa bû gilover ew li sumir ew meseleke gelek xweş e ew îtir li vir mijarê me dest pê dike li sumir ku gilover çê dibe ku însan fêra tekellîk dibe ew çê dike ew jî li ew prosa li çarçêvebûn derdikeve û dibe be gilover Allah Allah yani teknolojî em bêjin pêşveçûna diwarên din da belê em dibînin ku guharên jî diwarê birastî enstrûmana dişe wisa gelek ecêb yani yekemîn tişt muzîsyenekan li ew îstifade dikin yani tiştê ku li serê wane بەڕاستی خۆشکبوونا ئەو ئەوەیە ku ئەوان یەکەمین کەسن ku خۆ دگۆهرێنن خۆ پێش فەدەخن لەسەر ئەو مژار ئەمێ وەرە سەر مەسەلا دنیجە ئەv tiştekî عجێب li vê derê weka tîre kevane ev ئەو ئینسترومنتێکە ku دیجەلیدۆ دبێژن بە ئەو ئەو ژی تشتێکی gelek kevna لە دیرۆکا ژی لە ئەو gelek هەبوویە یەکەمین ku ئینسترومنتێکی وەکی ئەوە چێ دبێ ئەم شاخت بێژین ئەو کو لەسەر حیوان دەڕێ ئەو هەم چ دەبێژن بە کرمانجی شاخ قلۆچ قلۆچ دەبێژن یەکەمین ئەو قلۆچە قلۆچ هەندێ ئەو بۆ شتەکەنەوە هەر لەڤژی هەیە ڤاڵایەش خۆ تەمام هەندێ ئەو ڤاڵایە و تەمیزکردنە پاقشکردنە هەندێ ئەو وەکی زۆرنایەک مەسەلا وەکی ئەو بشە بێ تەمام لە ئەو
ئیسفادەکردن لێ خستنە خبردان خۆش بیرە نەکە سەرچەوە دوێ قۆلۆکی دەوێ شاهێدان بێژن کیژە دەم چێبی ئەمێ باساوان بکەن ئەمێ باساوان کش بکە ئەف گەلێکی گرنگە جەژ پێوە جا ئەو باڵەبان دەرتێ فلوت دەرتێ زەرمە دەرتێ گەلێک تش دەرتێ ئەو دەستپێکا وان ئاموراژی گەلێکی عجێبە یانێ گۆ باڵەبان وەک بژن مژارەکە وێ تایبەت هەیە جارەیەکە من بچارتێ چێکردنە پیشتە موزیکێ ئەمێ وێژی هیم بوو نەها پارچەیەک لێ دەخین ئەس دەخوازم ئەوە بێژم پارچەیەک لێ دەخین پارچەیەکە کو وێ پارچە دەما سومر چێ بووە دەما سومەرەدەم بەری ئەو کو دەخوازم ینی لەسەر سومر و لە مزۆپۆتامیا باخەفم یەکەم ئەو پارچەی سومری لێ دەخەم پارچەیەکە کو بەلکی ئەم نەها گۆهداری بکەین بێژین گەلێک بەسیتە تەمام لێ پارچەیەکە کو لە ئەو دەردۆرمایە لە سومر کوچێ دەبێت لەسەر کتابەیەک بە زمانی خەتێ بزماری هاتیە نویساندن و ئەو تەرجمانکردنە و بوویە بە ئەو ئەمنەها لێ دەخێن ینی لەسەر دشکفتێکیدای بەێ بەێ لەسەر کەڤێک نویساندن ئەڤ یێ نۆتایە یەکێمی ئەوژی لە هەندێک فۆتۆەکان هەیە هێوی دەکەم بە هەبرا ببینین ئەڤ یەکێمینە ینی ئەم دکارم بژنم یا نۆتایە یەکێمینە نۆتای یەکێمینە نەها ئەمە وێ لێخن بەێ لەسەر ئەوژی داخەفین لەسەر زیگۆرات داخەفین لەسەر ئەو ستونێن زیگۆرات و لەسەر ئەو نۆتە نویساندنە لەسەر هەمووی ئەوانە داخەفین یەک بە یەک بەێ وڵا ئەف گەلێکی خۆش ئەس مەراقت کەم نەها دەستپێکا موزیکا نۆتایە یەکەمی لە سومەری هاتیە چێکردنێ بێکا چ موزیکە فۆرماوێ نەها یان و ژێنیە مێ لە گۆداری بکە سومەر
ساعتا خوش اف شو چه بویا اف جبو چاتی چکرنه هجه من نه مثلا مگو یا یکمینه یا سومره بله بله اول شکفت ده هاتی نفسان از بارم فوتوغرافی وجه هات نه چو بله اف جبو چه شکل آرمانجا دیاره جبو چه آرمانجا او آرمانجا دیاره مثلا اما فوتو ناوی او پرستشگاه زیگوراتا بله كونها لسر او داخفين كوتشاوا ولا كي دربويا او تشكونها لسر او داخفين فينوتا يكمين جال لسر كتابيك نهاتي نفيساندن بخط بزماري او تشكون لسر او كتابا نفيساندنا دبيجيكو جبو في دمان كو شاه دخوازي بكوي هندرا كوشك او موزیک هاتیه لخستن و پشتاجی کو لسر زیگورات با آخفین لورجی هندک دن زانیاری لسر نویساندنا نوتا لسر او کتابانا او انا دا آخفین لسر اف لسومره يعني نفسها بله لسومره يعني نها مثل شكفتاي فلان بيوان دياره لكودري بله بله لكودري كيجا باجاريه نها كيجا ولاتيه نها يكم لسر او دا آخفم ويغاوا كو ام هتاكو نها هاتين سر منطقه ميزوبوتاميا نها لسر ميزوبوتاميا دا آخفين و چێبوونە شارستانیەتە سومر مێزۆپۆتامیا 5,000 ساڵ پێش ژدایکبوونا ئیسا ئەو دەرچێ دەبێت 5,000 ساڵ پێش ژدایکبوونا ئیسا لەڤەر تشتێک و گەلێک گرنگەش بۆمە ئەوە کو لە ئەو شارستانیەتی دینە چەند خودی هەبوویە یعنی چەند خودێش بۆ خۆ عیارکردنە وەکی یۆنانا کەڤن ئەوانژی هەر وسابوونە وەکو مسر مثلا خودیا باران و خودیا عشق و خودیا ئاخی و خودیا نزانم تاڤێ و ئەو تشتانە هەر کام یەک خودێ ئەو هەبوویە پشترا تشتێک و پرگرنگت زانی چیە چەند خودی هەبوویە vê millet vê mirov her kes baweriye ew bi xwediyek bûye lê hemûyan bi hev re li nav civakek jiyan kirine yani şer nekirine li ser xwediya xwe em bêje xwediya min li xwediya tu behêztir e baştir e filan tiştek ku dixwastim bêjim niha hate bîra min berastî li pirtûkek heye bi nav dîroka sürüştiya olê yani dîn dîroka sürüştiya dîne David Hume nivîsandiye tiştek pir bala min kişand dibêje di dema heziyot ku yekek li paşakan û mezinên Yonan bû dibêje zêdetir li 30,000 xwedî hebû 30,000 xwedî Hindistanê jî mesela Hindistanê jî gelekî 150,000 xwedê wan hene yani hevalekî me digot pelavê xwe derxe li bîra tu biçî li nav mesela daristanê pişa dibê be xwedê dibêje wala min pelavê filan kes ibadet dikim yani ew qas tişteke hîn bûye ya sübera da ev heqa tiştine ji ber ku yek xweda heye belê newsa belê pişta li vir çi tesîr dike hêjeyê çi tesîrê dike min dixwastim ew bêjim ku binêre mesela çend xwedî hebûye li nav ew civak her kes xwediya xwe ibadet kiriye baweriye ew hebûye be ew lê hemûyan bi hev re wekû li nav siyaset dibêjin civakeke ku her kes bi her dîn û bi her mezhebê xwe bi hev re dijîn û hiç kes jî pirskirê dernakeve yani berastî ew tiş li nav Mezopotamiya bûye û ew tiştekî gelek ciwan e balkêş e berastî di Mezopotamyayê de alavên mesela ew enstrûmanên belê yên herî navdar kîjan mesela me behsa balabanekê belê me got balaban carayek em ê ji çi çêbiye divê em wê bêjin yani neha ku li ser ew diaxefîn ew tiştane ku hebûye li Dicle û Firat ya Tigris û Eyûfrat navê kevnê ew li ew derane ku eger li ser înstrûmendê wan biaxefîn çend amûr bibûre amûr bêjin ciwantir e çend amûr ku gelek balkêş e û li Mezopotamiya û pişa Sumer çê dibe ew tişt yekemînê ew navê ew sem bûye sem ku flûtek bûye dirêj nêziya ew flûtane ku îro heye lê ew naziktir bûye û dengekî gelek tîj li ew derketiye weka bilûrê yani weka bilûrê naziktir li ew sem navê ew bûye du hemîn flûtek bûye ke bi ew tîg yan jî
تیگی گوتنە دوو ناوێ ئەو هەبووی و هەردوو یەک بووە سێ هەمین تەپڵ بووە وەکی دەهۆڵا ئیڕۆ تشتێکی ئوسامەزن بەناو بالاک ئەوە لێ خستنە چارەم تەبلێکی دن بووە دەهۆڵێک بچووکتر بووە لە ئەو بەناو لیلیس پێنجەم دەف بووە کو لە ئەو دەمناوی ئەو ئاداپا بووە ئاداپا ئەو دەفک و ئیڕۆ هەیە و عربانە بە ئەو ئاداپا گوتنە پشترا سێ جۆر ئار پێوان هەبووە چەنگ بە کوردیام چەنگ دەبێژین سێ جوورێوان هەبووە یەکێوان لیر یا ئالکار گوتنە بە ئەو دوو هەمینێ ئەو زاگزال گوتنە بە ئەو سێ هەمینێ ئەو زاگال گوتنە بە ئەو و هەر کامژی بچووک و مەزنیەوان هەبووە لە فۆتۆکانە هەیە کودیتن ji hûn radibêjim. Ev niha me ji ber ku me kulîsê de me axifê her wa dil nav lêkorînê de jî ew yê ku hevalê me yê Elî lê dixe Elî Bektaş lê dixe û Balaban. Di Balabanê de tê ew dê ji hestiyê mirov çê dikin ya yekemîn e ne? Belê belê ew tişte çi ecêb ev çi wa dîtine yekem car ew ye binêra ema ew semek û li ser ew daxifî gelek nazik e ew tişt û ew yekem car ku o flûte çê dibe bi hestî çê dikin çend cûr peya kirine ku niha li mûzeyên Ewropayê hemûy li Louvre heye li mûzeya Londra heye ewan hemûyan flûtekin ku li hestiya heywan û dû sê heb jî heye li hestiya însan çêkirin ku îro heta mesela hindek şaîr heye li ser ew tişte mesela wekû ciwaniyek li nav şe'ra xwe bekartîn mesela yek li şaîrekan navê ew li bîra min çûye dibêje ez hêviya min a ku bimrim paş mirdinê min hestiyê min kun bikin wekî flûtek bidin bi destê zaroyek li nav kolanekan lê bixe û ew mirovane ku razan e û naxwazin hişyar bibin li dengê hestiyê min hişyar yani wek wesiyet yani wekî wesiyetê mesela ew diçête ser mînakek wekî ew ku ew tiştanê ku li kemîk çêbûye heval ew foto ku li vir dibînî nêziya 5 santîme gelek biçûk e ew tiştanê ku Balaban meced got ewane daykin sema em li ser ew daxifîn mesela wan înstrûment ku îro dû dibînî wan amûran hemûyan li ser ewana çêbûne yani ewane daykin li vir belê ew tiş ku giring ew hevala me ezgî bi xofobtir ez hez dikim tu dî Hakan dirêjî Hakan bike Hakan uzatir misin şey mikrofonu ez hez dikim ji ber ku ew tiştekî gelekî ecêb e na Hakan ji lê dixe yani wisa Hakan xwe têko lê dixe wisa ji devî wî wisa ew wek bijin gelekî zehmet e Hakan ya şu maşallah yani çalması da çok zor. Yani sen böyle bir çalıyorsun bir ritim böyle bir nefesi oradan geliyor bir gidiyor. Bu şeye benzemiyor herhalde. Balaban gibi böyle Ali'nin çaldığı şeye benzemez herhalde değil mi? Zor bir şey yani. Yani çember nefesle mi çalıyorsun? Tek benzer yanı böyle dönen nefes kullanmamız. Onun dışında aslında üflemeli bir çalgı olmasına rağmen aynı perküsyon gibi çalabiliyoruz böyle. Ama tabii ki üflemeli sağlam. Yani senin enstrümanın yani mesela Ali'nin işte diğer Ali'nin enstrümanlarına 10 basar. Hele defe o. Yani böyle havalı yani seninkisi. Bence hepsi ayrı güzel. Eyvallah. Yani enstrümana Ali geleki usanmazına Hakan geleki mazına ama haskır koam bu okey Digiligo diyorlar değil mi? Digelido. Hangi dil bu ya? Efendim? Hangi dilde? Bu aborjinlerin Aborjin. Aynen. Aslında orijinal Yir'daki deniyor böyle aborjinler öyle diyor. Ama böyle Avustralyalılar Didgeridoo diye çağırıyor herhalde çıkardığı sesten ötürü. Hakan defter çağırıyor. Ya maşallah. Tefşile dixe Hakan. Tefşile dixe? Hakan zirek ya maşallah. Dicam komfil buya barasi. Gerek malata hava. Yani ev Didgeridoo ev vek bejin navi primazına yani navi kimsa gebecera lazım bu yani. Ev ser de psikolojiye da. Beli. Ser nevisa mesela ser nevisa ev ke çekirne. Em bejin mesela yekî ku qet nizam be navek yani em bejin qet şeklekî nizam be wî navê lê dikin mesela em bejin şeklekî wisa tuj çê dikin ji hineka re dibêjin evî navê bi te çi be yani mesela ku tuj be mesela kîkî jê dibêjin kîkî mesela gulovarik be mesela diyecek bi te evî net vî şilê gulovarik baûba ye yan kîkî ye dedî baûba li gor wek bêjin tiştê ku tê guhê merva ew şekil jî li gor wê saz bûne gelo nizanim di amûra da li gor ku em bêjin mesela dengê bayê heye
مثلا acaba دبكو مثلا اوجي تشك دريجه يعني مثلا دف دنگ گوب در تخيل شكله فاركه وسا صد لصد وسا فيجا فاكو تول انسترومنتك كل موزيك هي اگر ب يعني جواني بيجم لسري او لروجلات نافين و ميزوبوتاميا او انسترومنت انا كل شارستاني تا كفن تشيبونا همو يان دنگ خوا او هيسي خوا ل سروشت كرتنا لدنگ با لگرمي طاف لآف لبحري لرو يعني او تشتعنكو ام دبينين براسي وسايا لدرفي او تشتكنيا لدرفي سرشت تشتكنيا انسان بشيكي بتشوك لسرشتا يعني اگر تو سرشت لبير بكي انسان قيمتي او نامين ام همو من وكي داريكين وكي درختيكين وكي قوليكين لنا في ارض خودي يعني تشتكي قلك بتشوكين براستي تشتكي دن هات بيرا من باوجي بيجم جوارا ديروكا شارستاني پرتوكي قلك دريجة نزيا 8000 روبلا فيل دورانت نويسانديا لدست بيكي دا تشتكي قلك خوش تبيجي دبيجي انسان في همو كوشكو تلار ونزانم شارستانيت و هيز و عسكري و تشي و تشي و تشي و تشي و همو اوانه تشي كرت لي انسان لتشتك نفكريا لهيزا عادي لهيزا اسمان هيش نفكريا نفكريا وفام نكرجيا جي نها جي يعني كو اگر همو او كوشكاني 1000 قات و 2000 قات و تشي و تشاو مزن تشي دكا اگر اردي شاني خو يك جار وسالي بكا همو يدكا باخ تيري خوار بيجي ام نها جي لهيزا اردي لهذا سرشت فهم نكرينا انسان تاني تشتكي كل بريدك او لي اگر دي سابي نسر مجاري موزيك براسي لموزيكا وكي زارويك كل همبيزا دايكا خويا وسال همبيزا سرشتا يعني لموزيك وسا بله يا هشام انها ام دي اردنيغاريه كجغرافيا كوصاد دجينكو يعني مثلا في اخامدا بركت هي اوف هي دشت هي قلي هي با هي يعني شينكاي هي جا دوی برکت داجی وان استرومان جهر وها کو او استرومان حمی هما بجمت کار بجه کو دوی جغرافیا ده مزوپوتامیا ده آنادولیا ده درکتیه اوجی دولمندیا و هرمت که یعنی دوی مرج خودی وان استرومان درکه و وان موزیکاش درکه و کوونجی خودی وان درکه و دست خوشیات کم دوی موزیکی کی گوداری بکن تمام یا سومرا هه یا سومرا يعني يا بابلا هي تشتي كو يروح بتشتي عجيبه جنب مليخ او جيلنا او قاس كفن وكي او دانا تشتي هر يعني هول داينا اللي قالها فالان كو تشتي لاستايل ولا شكل او موزيكا كفن بل تك كلام كده سر شاوا سر بيشتي فقره بيشتي موزيكا جي هر وها مساجر وهنا از مساج وجي بخوينا من الفيدري صار يا فيسبوك وتويتر وواتساب بيجو كار مساج فا شمرا بشينا ناكوما مالفيدر يا مدكاري خودكه بموزيكين وقت بجن ين كيفن ترين يعني دما بجن 6000 4000 وموزيكي بوان فورما من حاله يدخل كو امور مجهروا في رنگينه كا كن ششالت كن بيش ترى كده فكادي وكاكو نفسها دي الله بله
صاحبه مساج و هاتن و جهنك بينا قفتن از مساج تماشاوانا سجيت دبنا بيدا مساج توش طلعت نهاش ترى بيج تنجي که پری که پر هندک جامعه دا ببین از اوی پری چاب کم از اوی پری ذات جامعه دا هندک ادیه تو فایده ناکی جمعه جبو یا از یا برون نخاشخانه دا خسته هبن اگر که بزام یه احتیاج معدوره هبن که از اوی پری بگیرن بدن مانا مرو بده تخیریش باشه مرو بده باشه اگر مرو نده نده اما مرو بده باشه رحمه خدا خوزی رحمه و تجیه yani merve her tişte gidinler para var ne yapar yani her tiş illaki para var ve ezmini para di bilin di mini bir ki ben ne kadar bir ki işte yüzün ne yapar? این پری والله همه خارجه این پری گور باغلی ایشه از این تجارتی رو راش میشنم چه تجارتی هم مثلا وی پری از درندر میشکم یعنی چوها کارم چی بکم چی نکم Yani bir taraf pere kendik mimine, büyü beşler çektiğine, bütün büyü pere çitki. Pare hindi bimini. Mal da durma hay. Deme masraf oluyor, deme avatar mali. Emmeciğim da tane pere ki bibine, tüm büyü pere avi çitki. پری مرا یعنی Evet. پری مرا زاتم کریه خود دیدن کریه خانیام دیدن زاروک کمان آخش بدن قزدخانی خارن کب ام دارن دخون هوا yani Pere davi becik diye olsa. هاو تریمدی که yani Diyelim ki cebinizde son bir para kaldı. O son parayla ne yapmak istersiniz? Eve giderim. Ne yapacağım? Başka çaresi mi var? Sokakta mı yatalım? Ama ev peri son pere bazı ecme fakir ki bırak nemine. Evet. خود بیریکا تدا پرته داوی میاد وی پرته بچکا چوب فرمینه کاربوناوی گاوا که لا پیویس رجیه کیراش کسی را یکی فقیر فقاره برچی از وی بدم تیر کنه زنان بدم اگر کود بیریکا تدا پرته داوی هبه تی وی پرته چپکی بله او بریکم دا para hem mesela zaruki khura tiş bigrim tişek zede mesela 60 merb khair bike jbuni khuda ka uç tişki başı عجب اوی پری مش بوچ گریبری کا خوش بو رزق زاروکی خوش بو رزق گده خو رزق مالا خو حیا کارمن جمالا خو را وقت اگر امکان ما به جیان خو را خش کن بری تماشاوان رجا کو ام دگی من هر واب سکریک اکتده هبو ما بشا وقت بيجم جيجال برسيك وهر هفتي جم جيجال برسات برسن في هفتي مجاركا برسكا مجالك خوش هبو كو سبجي دي سامي جيجال مجاركا برسكا مجالك تايبته مساجي وسر مساجي ومامم ازي مساجي وبخينم وجه حواله مره جيجالك مساج هاتنه مدنا في اوكي دا في نافارو كده مش حواليك ايكوج مساج حواله مره هاتنه روا جه ازگیره هاتیه مساج جه هاکان را گلک مساج هاتنه دست خوشیاوت کم کو اب کسی کو مساج هاتنه محمود ابراهیم oldu گوتی که حسین جیز رئیس لاورس جمیوان ترا وانجی کومک چکریه برای کوم به کسر اکران اوجی کومات دفاع هر وها لجزیره بوتان کو گلک خوندوان لسر برجا بلک از باورم برجا بلک وقت بجن اوجی تیمکا اوکی آمادت کن آفرین هیوی دکم هفدو ببینیم ایشالله هیوی همه جی اوه محمد دوست که جی فوتوغرافی شیفا گردی که اوجی روشنامه گرک بو جیانا خوش دستا امس ور سر واتساپ روش باش لوه برنامه اوه رند به اتکیشان دی ناوی خو پاش ناوی خوش بشینش مرا هر تش زراوه مراو ستوره قطعه şey güzel. Jimerdin ha Mustafa Rezan dest xoşet ki Mustafa min he navet temin edit bu pele fotoğraf kirej derket. Slavka kesin rojata bixir be و بخيراتن امش قلبين و تماشتكن محمد نور الله سلاv جيج مرات شينه dest xoşet etkem. WhatsApp'e gotiye maşallah her biji çok güzel söylüyor. Gotiye dest xoşet etkem. Ki nave xotana nefsan diye ki tikit nave xotana nefsini. Rojbaş ji birca belek
کفسر مثلا شاندیه کل برجا بلک جنها لهرمه هر و بهاراتیه نشتجیجل ام بجن جزیره بوتان جر و درکتنه لبر آوا دیجله لبر آوا ام بجن لبر خبوره دا در باست به لوی داره هاتن لوی داره فوتوغرافی اون از بارم فوتوغرافی اون جی هاتن فوتوغرافی ده گلک خوشه یا وسا کردواریه یعنی وسا درکتنه گشتیاره گوتیه محمد کوبانس باز جبوته میوانه ته تشتکی دیاره برا پنابر هم بکن گوتیه سرچاوا سرسرا محمد ام به پرچه کو ورجه ام دیاری کوبانه بکن یا سر آنا مساجات آتیا سر یا سر کستای رز که من از زاخو روجا و بخیر به جلو برگین کردی پیروز بگوتیه برنامه تبرنگینه دست خوشیت بکم کو مها آداره ام زانو کو هم مها شینه هم مها یعنی پیروز باهیه هم دوی مهدا اون زانو کو نوروز هي دوی مهدا هر وها حلب چیه کم کجی حلب چیه یعنی جبو هم وی مهد هم وقت بشینی هي هم جو وقت بجن الوی درجه پیروز باهی هنه و مها داره مها که گله کی رنگینه دوی مها داره دجی برنامه مجی هر وها صار رنگین بن میوانه من لگل من آمادنه ام دیروکا هر وها دسپیکا موزیک داغفن کو دما سومریا دا دما ام گیشتن دما آکیلو بابش بکو دما مگله کیم مایه دما مگله کیم مایه دخوازم تشتک لسر زیگورات کو گوتم داخفین لسر زیگورات جهه عبادت کرنه سومریا کان بوج بو خودیا خو بله او تشتانه او کلامو او سترانانو او ریتمانه کو لور دگوتن تشتکی گلک گرنگ بو جبو او شارستانی چونکو پشتا خلاص بونا شارستانی سومر کو دگوتن سومر دگوتن زیگورات کو دگوتن سومر دگوتن موزیک وان يعني دچونه سر او مجاره او قاس جبو او شارستانی گرنگ بو تشتکی بالکش و گرنگ موزیک مثلا دواره كده امش مثلا ایجاد کردن تکلا تدی دمکی دگره دمکانو وده به پیش تکلا اشته امبجن درین دور تن کشف کردن تن فتح کردن وقت بجن جیانه کا مدرنین به بجی مد جیانه کا وسا کو بر آوه دمین کفرادا باشتر شده به امسا بجن جا demek heye mesela amurek hatiye icat kirin. Beli. Em bejin beşeka müziki hatiye girtin beşeka din ve biye duvarı müziki de. Amurek avsa heye? Heval ku hevalan müzik iştekan awan jî baştir dizanin xoyan. Dixwazim tiştek li ser hindek her ew pirs ku tu kirî niha lê ez bi curîkî din dibêjim. Her ew pirsête. Yekemîn mesela binê re heft notê me heye niha. دو ری می فا سول لا سی پشتا چوار طبقه دنگه ما هي بله لباسوا لبایتونو دچه بو سوپرانو بله تو بنی روان نمارانا چهار هفت همویان نماره مقدس بواند بیش هفت آسمان آنه بهستی والله الله چهار ورز بهارو هاوینو پاییزو زمستان تمام مروفێک کو لە سومەربوویە وان تشتانە چێکریە ئەو هەفت نۆتە ئەو چار تەبەقە هەمووی لە سروشت ڤەگرتنە هەمووی لە باوەڕیە دینی و ئیتیقادیە خۆ ڤەگرتنە تمام لێ تشتێک و دەخوازم لەسەر ئور بەئاخەفم ئور کی دەرە ئور جەیەکە کو زیگۆرات لەڤرە کو نهاجی هەیە مخابن وێگاوا کو ئەمریکا ئێرش کرە سەر عێراق باڵافرێ جەنگی ئەمریکا لە زیگۆرات خستن و بەڕاستی گەلێک زەرەر لە ئەودان ینی دکارم بێژم نیوێ ئەو خراپکردن مالەسەف بەڕاستی مخابن لێ دیساژی هەر هەیە یعنی مایە چار دیوارێک هەیە زیگۆرات تشتێک و پڕ گرنگە ئور ئەو باژار کی دەرە ئور هەندێک ئالی دبێژن کو ئور جەیەکە کو حەزرەتە ئیبراهیم لەڤەر ژدایک بوویە لە ئور ئور لە کی دەرە یەکەمین پایتەختە شارستانیەتە ئور کو ji بۆ سومریان ئەوان چێ دەکەن کو نەها باشوورە ئالیە ڕاستە ڕۆیە فراتە لە عێراق جێک نەها لەڤرە بەناوە
تەلمەقیر کو نێزیە باژارە ناسریە لە باشوورێ بەغداد یعنی ئەوە دەخوازم جێ جوگرافیەوە بێژم کو باش بزانن لەکی دەرە لە ئەو جێ کو دیجلە و فرات دچن هەندرا بەحرێ لەو جێ یعنی ئاخرین جێک و ئەو دووها دیگەژنە هەبتو هەری مەسەلا هەری داوی ئەم سا بێژن بەێ ئەنا سومەرەدەژی وەک بێژن لێ کۆرین هاتێکردن برا تەماشاوان نەبێژن وڵای ینی ئەوە کوردیە پەسنێ کوردیە دە لێ وەک بێژن سومەرەدان دبینن و کوردجی سومەریا وەک بێژن چانداوان بکارانیە شۆپاندنە ینی مەرە دکارە بێژێک و سومەر وەک بێژن نزیکێ کوردیە لەڤر هەندێک کەلیمە تۆ کردمە دەخوازم هەندێک دەمامە پڕکێمە ئەزی بتەنێ ئەو میناکێک لەوانە دەدەم لێ تشتێک کورتاسی بێژم هەڤل vê یعنی ئیرۆ نەک بتەنێ کورد حتا تورک و فارس و عەرەبژی کەسێک ئەو قاس بەلگە لە دەستی ئەو نییە کو بکارێ 100% ببێژێ سومڕی کووردە سومڕی تورکە سومڕی فارسە یان عەرەبە لێ ئەو کو ئەم نەها خەریکی لەسەر ئەو داخەفین ئەس دەخوازم ناوێ کەسێک لەڤر بێنم کەسێک لە باشوورە کوردستان لە باژارڕێ سلێمانی هەولێر هەڤالێک دیرۆکناس پرتوکێک یعنی خەبات دکا لەسەر ئەو مژار بەناو دکتۆر سۆران حەمەڕەش ئەگەر شاشی نەگوت بێتن بەڕاستی کەسێکی بەتوانایە گەلێک مژار تۆپکریە گەلێک میناکدایە لە ئەوتشە و باش لەسەر ئەو تشت خەریکە خەبات دەکات لێ دیساژی کەمە ئەگەر بەێ ئەگەر ئەم بکاری بایان بچین ئەو کتابانە و هەبوونە ئەو کەڤرانە و نویساندنە بە خەتێ بزماری ئەوانە بدیت بایان بخۆنداین لەسەر ئەوانە تشتێک باشتر دەگوتین یعنی باشتر دکارین ببێژین کە کی سومڕیە من نەها مەسەلا چەند دەما من ئەز باوەرم دەقامە ینی دقەیەک چێ دەکەین مەسەلا بە سومڕی دەبێژن مو بە کرمانجی دەبێژن مە یان من تەمام ئەمە ئەو کەلیماتە هەندێک لەوانە دەبێژن مەسەلا لەڤر تار تەیر ئەو کەلیمەک و زازاکیەکان بە باڵندە دەبێژن تەمام یا مەسەلا کوشوو بە سومڕی بە کرمانجی کوسی تمام یان مەسەلا گەلێکی دەر لۆ کەلیمەی لۆ تو گەلێک مەقام دەبیستی لە کوردیەدا تمام دەلۆی لۆی 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 لۆ لۆ چییە چما بۆ مێرد بێژن لۆ بۆژن دەبێژن لێ دەخۆ ئەم ئێ ڕووسا نابێژین من گازێت تو بکەم دەبێژم هەڤال حوسین لۆ حوسین کەم دەبێژین لێ چما ئەو قاس لەناو مەقامێمە هەیە لۆ لۆ دوو معنیە ئەو هەیە لۆ یعنی مێر تەمام لە سومڕی و لە ئەو گرنگترژی لۆ بە معنیە خودێژی تێ هەندێک جار خودێ تەمام هەندێک کەلیمەی دن هەیە ناخوازم دەماوە بگرم بتەنێ مەسەلا کەلیمەی زارا هاتیە کو یعنی جل بە سومڕی تەمام بەلکی ئەو تشتانە کەسێک نزانێ لێ معنیە وانە یا مەسەلا بەرسیگ هەیە بەرگ هەیە بە کوردی زانزان هەیە زەنجەرە هەیە بە کوردی یا مەسەلا زارا هەیە زارین هەیە گریان پشترا گەلێک کەلیمێدن ئەسیر هەیە لە ئاسیری هاتیە یعنی بە کۆی لەگرتن و یا مەسەلا خزمەتکار بارساق بە کوردیامە ئەوانە بورساق گوتنە یا بورگیە بارگا دەبێژین ئەم وان دال گوتنە ئەم دالا دەبێژین وان دانا گوتنە ئەم دانە دەبێژین وان دووری گوتنە ئەم داری دەبێژین یعنی ئەینەن ئەو کەلیماتە کو لە زمانی سومڕی هەیە لە کرمانجی و سۆرانی و زێدەترژی لە زازاکی گەلێک کەلیمەی مە هەیە ینی ژخوا دناو وەک بێژن زانیستێدا کۆ قەومێک ji qewmekê çawa ev vê qewmê vê qewmê diyarkirinawe şwa yekemîn car li ziman tê ziman tiştekî ziman dinêre ku wek mînakê ku te jî da di wê demê da ku piştê pêşiya zayîna îsayê ku nizîkê 3000 sal e em dibînin ku ziman jî weka dîrok ku em li ser ew daxefîn 8700 sal hebe ew li bîr nekin em li xerîkîn li 8700 sal berê daxefîn û tiştek din dixwazim bêjim li hindek meqamê Kurdiya me heye li aliyê hewraman li Rojhilatê Kurdistan yan li başûr li vir hore heye hore çi ye hore ew meqame bûye ku zerteştiyekan evesta bi ew deng xwendine yani hewramiyekan hore xwendine ئەڤستا ئاەتن ئەڤستا بەدەنگی هۆرە گوتنە لۆرە هەیە یان هەندێ مەقامی دنێمە هەیە تو شوانێک دبینی لەسەر چیایەک
مەڕێ خۆ تۆ بدکە دشینە ستران دەبێژێ مەقامێک دەبێژێ شاش نمینێت بێژی ئەو مەقام چییە لێ ئەو مەقام لە باب و باپیر و دەی وسا بچۆ هەتاکو دگێژێ بوو دەما سومر دەما مێزۆپۆتامیا و لەڤەر یەک بە یەک سین بە سین هاتیە و گەیشتیە بە شوانێک کو لەسەر چیەک دڕۆنێ و ژ بۆ من و تستران بێژ دەست خۆش هەر بژی ماڵەتە ئاوا و سەر چاویم سەرسەرم تێ وەکێکی بژن تاج حسێنی تاج کوردستانی سەرچاوا سەرسەرم ڕاتی هەروواکێکی علی سەرچاوا ڕاتی سەندە هۆشکردن سەفا گەتردن ئەزجی بەڕاستی بەسەریا سپاسیا هەمویان دەکەم ماڵەوە ئاوا سەرچاوا هاتی هاکان سەندە هۆشکردن سەفا گەتردن ماڵەوە ئاوا ئەمێ بە سترانێکی ئەوک بژن بە موزیکێکی ئەمێ آخرین سترانەمەیە آخر سترانە آخر سترانە ئەجی خاطرێ خۆ بخوازم تەماشاوانە بە تەماشاوانە نێژا ئیرۆژێ ماتن داویا بەرنامەخۆە ئەمێژاریوی دەکەم بەردەوام بکە کاک حسێنیانی ئەم لەسەر ئاشور و سومر و بابل و ئەوانە ناخەفتینی موزیش ژیانە مەدایە ئەم بێ موزیکش خۆن چێ نابن دزان بێ دەستپێکە ئەمێ بێنە هەیە بەردەوام بکەن ئینشاءالله کو ایروژه ماتن داویا برنامه خواست به 200 ساعت نهاندا از سال استودیو بم مجاره ما 200 مجاره کا تایبت هه کو امل ودر میوان خوش هر وا بازمینن ام به موزیک هر وا هم خاطر بخوازن حتی سبب وین خیر خوشی ده هر تشل گورد به کوین جبو دما نوروزی او پیشکش دکم با بینرین هجاج بو گهیشتنا نوروز پیشکش با وای دست خوش مالا و کرم